ikaze kuri Ezobodi aho tugiye kurebera hamwe ubuzima bwaranze Wiringoma. Ubundi Wiringoma yari mu ntoki. Amakuru ari hanze yerekana ko Wiringoma akomoka mu burasirazuba bwa Repubulika Demokaratike du Congo mu gace ka Goma muri Nord Kivu. Akaba yari yaravutse mu mwaka w'1974 kandi yari afite umugore n'abana bane. Amashuri yize. Wiringoma yakurikiranye amashuri mbere y'uko ajya mu gisirikare ndetse no mu mutwe wa M23. Amasomo ye yize amashuri abanza mu kigo cya KEB Imbanza Ngungu, aho yakundwaga n'abanyeshuri n'abarimu cyane kubera gusabana nabo kandi yari umuhanga ukora n'ibintu byose bakwe. Amashuri yisumbuye yize ibyerekeye imibereho rusange social science. Amashuri makuru Institut College yakomereje muri ICP Mbanza Ngungu aho yigaga amateka. Umwuga we mbere yo kwinjira mu gisirikare, nyuma yo kurangiza amashuri yabaye umwarimu w'amateka n'ubumenyi bw'isi geography muri Mbanza Ngungu. Wiringoma afite ubumenyi mu mashuri yisumbuye muri social science no mu mateka, kandi yabonye impamyabumenyi mu kigo cya ICP mbere yo kuba umwarimu kandi akaza kujya mu bikorwa bya gisirikare. Wiringoma uwo yari we mu gisirikare. Wiringoma yari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. M23 azwi cyane nk'umuvugizi wa M23 spokesperson. Yari akunze kugaragara mu itangazamakuru asobanura imyanzuro y'ibikorwa by'uwo mutwe, akora ibiganiro n'abanyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mutwe wa M23 watangiye kumvikana mu 2012. Uvuga ko uharanira uburenganzira bwa moko amwe muri RDC, wagonganye kenshi n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Wiringoma yagiye agarukaho cyane mu bihe by'intambara n'imishyikirano bijyanye n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Congo. Cyane turamwibuka ku kazina kwa Quick, aho yatinyutse kwicaza abacanshuro b'abazungu bababwira ngo n'undi munsi ntimuzongere kuza kwica bene wacu b'abanyekongo kubera amafaranga babahaye. Urupfu rwa Wiringoma. Wiringoma ari we muvugizi w'umutwe wa M23 yitabye Imana nyuma yo kuraswa mu gitero cya drone cyakozwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Ibyo byatangajwe n'inzego zitandukanye z'amakuru ndetse n'abayobozi b'impande zombi, tutirengagije ko mu mutwe wa muri Congo, ingabo za Congo hariyo ibihugu byinshi birimo birarwanya M23. Amakuru agaragaza neza ko Wiringoma yishwe mu gitero cya gisirikare cyabereye hafi y'umujyi wa Rubaya mu ntara ya Nord Kivu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu ijoro ryo ku wa 24 Gashyantare 2026 hafi y'umudugudu wa Rubaya mu karere ka Masisi mu ntara ya Nord Kivu. Rubaya aho yaguye ni mu gace kazwi cyane kubera imigenurano y'amabuye y'agaciro kandi ni agace kari ku murongo w'intambara mu burasirazuba bwa Congo kubera ibirombe bihari. Twabihanganishije umuryango we kandi kuba amaraso ye yamenekeye bene wabo nabyo ni ishema. Imana imuhe iruhuko ridashira.